North Minister Sam Kumara Thamagi Manungda Imphal City Nahangani Haikibadu Ngasi Ayuk Maung Kara Malham Lamna Bamatungda Nungtilgi Matamdadi Hanagi Pipamda Amuk Anjalak Kurumzari ISTB Pauming Tabiri Sing Tanam Nuksari Mazumaru Pau Saron Visit BJP na lusing batungsin ng sakar sida mahut ki Minister Wairibati Sam Kumana nimit kreni ki mamangda media da phongdo kiba Imphal City sida amor akai di laire dana sajet ama phawbat pahaloi hai ki wafam adugi matungina mari lenebsing na ngasi ayuk thabak ta onthok pa hauramle adumonamak nungthil gi matamdadi hanagi phimam da amu hanjalakre ayuk ki matamda flyover gi makha yauna BT road ki lambi gi na yata pofam phamlam kaya ngasi IMC gi news na takthok padagi lambi asi taru tanana leiki Labida amot akai amata tabat thengnakide miyamna mot minister na haikibu wafam thabak to onthorak le haina thagat paphongduki labigi nagyata street vendor amata pofam phamnakide BT road ki nakalda hana gari park tawnar badusu khudaki oina wafam amata khangandana athingba thamagloina gari phagat pa amati gari nuksit thadokpagi thabak phawba sataki Amaramda nungthilgi matamda ayukta laikiba phibam aduga yangnabada chauna ahongma laiki BT road ki nakyata amadi flyover makhada street vendor amata pofam phamkidaba adu nungthilgi matamdadi hanagumna kethel phambi nupi kaya pofam phamnaki ayukki matamda gari khamba yadi haidona gari phagatpa amadi nungsit thadokpa phawba yawkiba BT road ki nakal lambi ki nakalda mahusagumna masing yamlaba gari sing park tawduna leinaki ngasa ayukta laikiba phibamga nungthilda orakiba phibamga yangnabada nioi kaya angakpa ponaki Mahut Minister na haki wafam du tung koina sanagada maong da thabak paket haningi ngahaki miyam da awaba pigada maong da di thabak paket haning de haina masak manung tak thok ning da ethel phambi ima ibil suna ISTB news phondorki Lesingani taradagi India gi mafam kharada season awa haukraba Bharat Stage 4 BS4 hana khanaba thawasi hom suba phezona India gi mafam puramakta phanganabagi thorom ngasi Odisha Bhubaneswar da Ministry of Petroleum and Natural Gas ki Minister of State Dhamendra Pradhan Hodopaki Sarukam Oina Manipur dasu P.C.T. Shida Pangthoki. Thoramatu da Consumer Affairs, Food and Public Distribution ki Minister Karam Siam, Chief Secretary Onaba Kishore, IOC ki State Level Coordinator. SI Singhana Singma Miwekya Saruyaki. SI Singhana Pangthoki bada Nauna Impal da Yaruklaba BS4 outlet Maripuga Mari Makta Panganba Hokre, Tawasi Petrol Natraga Diesel Liter Amada Sulfur milligram Samga Yankai Hana Yorum Badagi. Milligram thau makhal amani lising ani kun phawgi manungda milligram tarada hanthagada BS4 puthokna na hodari haki Minister Karam Siamna ising usuta kaiba pibagi sang hanthagada thau makhal asina Manipur gi oinadi aphabu oirgani Prime Minister na pakalak pathabak khuding maki kanaba Manipur dasu yohlak pasin Prime Minister na pakalak pathabak khuding maki kanaba Manipur dasu yohlak pasina active policy mai panlagani haki Manipur si amna clean city ama edi polluted oi daba city ama oirakpada asauba mating ama pangani diba government asi uje akoina nauna semjari ba government sinasu fully cooperate tawraga Manipur miyangi damuta yaithaba phaba thabak tawrangna bo honabada edi honorable Prime Minister gi mating kya bibirakon jani haibagi thajabasu thamjabaga loinana masiga suma function asida lengbereba press media gi clean housing aduga sinbiriba official singasi ai sagi taraf tagi thagat padu Lamsang Kendra gi MLA S Rajan ngasi ya wala pa phibam koina satun yangsinkre Kendra sigi manungda leiriba phibam phatra bakai ching nauna samjin na yangsinki khosata dura mari le ba miu sing saruk yaki sida PDS ki polum sing ningthina phangdriba sigi matang da kupna thigat pada chumba khangmangamle leiba miu sing phana na ba police ta complaint tawkhre hana Rajana phongdoki 2017 की मार्च फाउगी सेंग लोइना लोकथोमे अदुगा अगस्त फाउगी था मंगागिना एजेंट द प्याज प्राइस को एजेंट पिरमे सेप्टेम्बर नवंबर डिसेंबर फेब्रुवारी मार्च ना अखोई ट्रांसपोर्ट एजेंसिंग अमदी अखोई नोमिनी सिंग मानरगा अखोई मखोई मे मानरगा सेंग लोकथोगा प्रजादा योहनबो ngमद्रे मदुगी दमकता इन ngarang SP इम्फाल दा अखोई सेंग सिंगथोइबा ट्रांसपोर्ट एजेंट की ममिंग पिगरे amana IPS amana koi luang lemi enterprise haidana koi madugi kanona koi tarpol haiba amana madugi kanu oimane
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛ SP ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯁꯪꯕꯝ ꯔꯣꯅꯦꯜꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯊꯧꯆꯝ ꯕꯁꯟꯇꯕꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 7 ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯝ ꯄꯥꯏꯅꯅꯕ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯕ꯭ꯔꯦꯝꯇ ꯂꯧꯕꯅꯁꯤ Irudio Coaching Institute. Admission open for 5 months. CBSE Foundation course for classes 9, 10 and 12. Date of commencing 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kesampat Thutom Lekai behind Belgio Hotel. Contact number 8131025634. PCM Tutorials Kesampat Kesamlekai, a well-established tutorial classes for class 11 and 12 foundation course in physics, chemistry, biology and maths from well-experienced and dedicated teachers. Admission open, class commencing from 13 April 2017. Individual subject option available. For details, please contact PCM Tutorials Kesampat Kesamlekai. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through singing stones, pure, clean and healthy water. Do you want to run this country? Be a police officer. Join Ujjwala Academy for foundation course. Ujjwala Academy formed under the guidance of star police officer and to make them realize their dreams and to run the country. The facility for providing their expert guidance of from the best instructors from Delhi. Join Ujjwala Academy for foundation course. Changi neighbors over for the producing at the Jump to Turk to Majava Yaratava, Kong Haman Mayatava, Singitava, Matanai, Jolly Sire, Hamasu, Jolly Capsule with Chinese Review. Unified Academy admission open. Class 11 and 12 foundation course. Subjects physics, chemistry, biology and mathematics. Last date of form issue and admission on 15th April 2017. Class commencing from 17th April 2017. For details, please contact Office of the Unified Academy, a premier coaching institute for medical and engineering entrance exams, Kwakatel Bazaar, Airport Road. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. From Little Bakery. Pain relief ointment. Khwang naba, kok chikpa, tang chikpa, pu naba singda sinaba yarba, lisa puna puthok saba auja. Bagi matungna bukan taran muksri, makata apa paupizari. Moirang kampus Hazipta nong Saba Sisu Nistani Ketangi School Building nasi Education Minister T.S. Radhesamna hangdokhe. Secretary Madhuda Parliamentary Secretary Home L. Susindro Maitai, Health Commissioner P.K. Singh, Sisu Nistani Ketangi Chairman Surenjoy Singh, Director Amrita Naurimna Marwai Bamiu Singwana Savyaki, Health and Information Technology Commissioner Singana Haikibada, Mapalamda Angang Singh Ladik Tamba Asina Awabakya Kengaramuni. Iba masida sa education system sa halaga lumdam masig ang sing mapabe education pidura lumdam asida tamhaning magi apam mapangdo apabe education pina ba hona bada school administration na mahi masing tambi bada quality the compromise to with the haiki Parliamentary Secretary Susindro na say khuding gilai bigi pangkhem makha ta lai bam ani school adura achang musan pham puthok tuna larik tamangani haina
फोंदोकी एजुकेशन मिनिस्टर टी.एस. राधेश्यामना हाइकिबदा इमुंग मनुंग माहि लोइसंग अमसुंग अकोबिगी फिबम असि फरबदी अफब सोसाइटी अम सेमबदा लूना थोकलोय एजुकेशन सिस्टम दा असोब लेरबदी चुमथोकननबा मंगोंदा पाउ पिबियु हाइकि नुमित खनिगी ममांगदगी लेप्तना सुबना मरम ओइदना इम्फाल यावना तोआन तोआन फम संदेसिंग सावगी अवाबा मायोक नरकपा अदु ngasisu lepri तुरियलगी इमाय हानतगी काय वांखत्रबसु लेकाय लेकायगी लेर खुलकता इसिंग तुंगसिंदुन लैबा अमरी युम देश कया अदु हौजिकसु हंथदबना मियामना अवाबा अदुमक मायोकनरी पथोक ओइदुना लैरबा वशल मरिलगी मफम कयादसु इसिंग पाथाबदगी युम देसिंग हाजिनबा यावबदगी खुदोंचादबा कया मियामना थेंगनरी अमरोम मरी लेनब मिनिस्टर यावना तोआन तोआन डिपार्टमेंट पाइब मिनिस्टर सिंह पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सिंह अमदी एमएलए सिंह कोइना सतना यंगसिंबगी थबक चथरी खुदकी ओइना पांगबा याबा मते पांगली मिनिस्टर श्याम कुमार थाम की मनुंगदा इम्फाल सिटी नाहंगनी हाइकिबा ngasi ayuk mawong khara malalamlaba matungda nungthilgi matamdadi hanagi famda hanjilakre Hozikuni ISTV News pa paw matang sa lusungane tabi di basa